kami baru pulang dari Brastagi. Habis itu sekarang kita di Pantai Yuli di Samalanga. Di situ bisa mandi, bisa berenang, tapi banyak When air. she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Oke, kita lihat siapa-siapa aja yang naik bus dan yang seru-seru nanti ya. Peserta pertama, peserta pertama Ahmad Nawawi. Nawawi, Latif, Ulfa, Nida, bagus, Jeli. Insonan, Nawawi. Oh, mau Nawawi telah padum jagulah. Lagu SD, kajian baca. Yeah. Harus lah. Naik belajar belajar rumah. Wait ke Quran. Alam cik harus beradanya masih nyanyi lah. Kamu cik aja Pak Dinggai Hah? Pak Rumo. Oh, lipat. Mati urang mana? Aduh, ada lebih. Di rumah nak mana long? Mana long? Pakai sampo di rumah Pakai sampo lah mah. Mangat ni no. Menyak nai kan mangat mana ah? Yo nak ujian nak gaji nai ya. Okey, makasih Nawawi. Dadah deh. Udah dulu ya, kami mau pulang, udah maghrib. kami udah siap liburannya dari Brastagi sampai Ke Pantai Yuli. Keliling Aceh kita ya. Aceh dari mana kita?
Dari Prastajian. Nah, banyak. Ada timur. Dari timur semuanya. Dari barat. Stop. Ulang 3. Dari barat ke timur ke Aceh. Ya. Kasih untuk kawan-kawan. Makasih ya kawan-kawan udah ikut berpartisipasi acara sehari hari. Dan ke depannya tetap terjaga silaturahminya kan kau. Ya, Terus. semoga Jangan sombong-sombong. ya, semoga jangan lupa sama aku. Dadah. Sama kalau udah kawin jangan lupa undangan ya. 3, 2, 1.